Katika dunia hii tunaishi kwenye ulimwengu ulioharibika, ulimwengu ambao tumaini linahitajika, tumaini ambalo ni la Kristo pekee. Wakati watu wakiumia mioyoni, wengine wakilia juu ya mambo yanayoendelea katika dunia hii, wengi wanapoteza tumaini, wengine wanahuzunika hata kujiuliza, Mungu yuko wapi ninapopitia mambo haya? Lakini sikiliza, bado lipo tumaini. Endelea kuwa mwaminifu. Mungu wetu ni mwema. Haijalishi ni katika hali gani unayopitia maisha, ukidumu kuwa mwaminifu, Mungu atakupigania. Yeye ni muweza, yeye ni mkombozi wetu, na jambo lolote lililo gumu, yeye anatupigania na kutupatia ushindi. Peke yako huwezi, lakini ukiwa pamoja na Mungu, ushindi ni hakika. Na hivyo usiogope, endelea kusimama imara, ushindi ni hakika.